Espari. Ay, non lo prenda candidat am préféré o. Candidat ma préféré hombo. Mo doganɗa duuɓi ƴettuɗa jawle ma fof, wonki ma fof, tamma fof, iwtirɗa ɓaawo mum, wakkilaniɗa, waɗɗa yeru ko wawɗa kon fop. Ɗum ɗon men fof meɗen anndi ɗum ɗon. Ɓe jooɗo ɓe waɗa injustice e hoore ma, on moynnata eno suteni ɗon. O ronka hay wowlugol mohum gootum pet, inna woye. Ɗo wawi wolde ko wolton kon fof, kono oɗo ko giɗo anni. Oɗo c'est un responsable. Hay si noon ko yeru ko dogiduɗon kon, ko yanganiɗama kon, kaw tippi woyɗa wattude. Ida jogi kun téléphone humma ɗum ida filma ɗa waɗa taƴa tokka ha mi yaltinanma nden inde section taƴa tokka. Ida jooɗoɗo hande kadi innugol candidat ma préféré o. Hey, si goɗɗo inni mi yiɗama wota ar e mawɗugol on, o yiɗama. Hey, ɓe waɗi injustice e hoore ma, woɓɓito ɓe hande si ɓe heɓi feere ma tum ɓe ittete hay wonki tellement que ɓe monanike ma. Min non politicien jo, kala politicien jo, siɗen wondi mi ndaari mi tawi vraiment koko yiɗɗa kon tun a anditantaɗa. Mi ndarnayi hoore an, aduna on ko non. Modi a wakkilanike o parti, a wawi yiɗude président o parti, a ƴetti biyenji ma fof a waɗi fi o parti, a ƴetti tamma fof a waɗi fi o parti, a yennama fi o parti, a heɓi ayɓe fi o parti. Ko honto ɗum ɗon fof yalti. Fewndo ɓennoɗo ɓe nomay gouvernement ko fi tun min e bettiyagal an ko wowalan heɓimi, ɓaɓe addananno on liste moɓe wanno ka mon ɗon ɗe Suisse ɗon, moɓe ƴettunoɓe naɓani moɓe naɓuno Konakiri wo ko ɓen ɗon nomete. Mi ndaari ha mi yahaynaki ton inde Mespari, mi yalti mi inni honto Mespari woni, mi ala wolde plateforme on goy. Hon ɗum ɓe jaabinolan ɗon, ɓe inni no wo Mespari janga. Mi inni ɓe o mo jangano ɓuri on wakkilade on fop. Oɗo haysi ko joɗagol ka damal Elasen, si ɓe immike inna Elasen on foyade mo mari place ɗon. Kono miɗo andi komi nanno on tuma kon. Hey, wota ndaaru goɗɗo fi imo wele o aybine o itta ndimankaku magu, inna an a wengoto ɗon. Ɗum ko haala non Mespari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Huda Media International jama kine mo ndirɓe no mi jalni o jonno yeddotirede wi'e oɗo no waɗini oɗo no waɗina. On disa daarino ka photo Alpha Condé, photo Sidia Touré, photo Cellou Dalein, ata yeeso jogiiɗo wawno jogade laamu ko Alpha. Non Steve Camara holli en golle e kuuɗe Sidia e Cellou ko ɓe wonno ballotirde ɓe mbatto Alpha ha ɓe janfondira ɓe janfomo. Donc ɗum holli ɓe gaynata na gaynaɓe haaju ɗum. Alpha kadi o tawiti o janfike hoore mum par ce que o gaynani o mo wali jama o bon o waɗu sendindirgol. Ok, yon noon sa yetti Alpha e Doumbouya, min waɗu Doumbouya no ɓuranno Alpha. Bon so mi inni ko joni a yen tamonde wonde e Alpha ette laamu ɗum ɗon mi tawaka en. Doumbouya no ɓuri Alpha koni Doumbouya mo heñi mo haɓɓi fof gasede wotere. Eyo joni noon kadi lanɗo sendidirɗo waɗɗo ségrégation o laamotako o juuti wonde ɗo. Kono noon faamu ɗum joni noon UFDG
sellu habbuno hodo so lonto dum do yo hokkudo ko sakki wadde assemblée o woli ko be faami do o jonni ko do parti bayro yimbe fo haawike o fanki joni parti on doit ka existude e baawo makko ona be yumiraabe be nangabe do bon de toute façon do yurmi haroke non normalement be doit ka defando do inde UFDG hande kadi waawi wadde inde mabbe joni no ha dejja asebe anda kon sellu yebbi sellu konnu yebbi konnu woni gerdude no be anda normalement UFDG doit fonctionner asebe ala horejo bon ko hore ala yahata donc bon yaltitiɗo wonde fayda heɓa ko jamfi fullo e wa UFDG kono ɓe jama on famani jokke voilà donc wotama sele fof no andi koko wonɗo fof no suti donc kono joni noon ko inde hombo enen dartoto ɗe ko inde honɗum dartoto wona ɗo blogueur ɓe wolwo ka réseau ji kamɓe yenna wona ɗum ɗo ndew kata en laamu wona ɗum watta ha lontone wona ɗum nawrata mani kamɓe yeeso wona ɗum lorrata donc c'est-à-dire ko bavardage wonɗe wadde ka réseau ji joni noon si jama o faami gogo accen yennidirgo accen huɗɗidirgo wa wakkiloɗen jogodiren ɗaɓɓiten gonga ka o woni bo Fouta si tawi ko Fouta to ƴetta Fouta ko PDG d'abord lanci itti teddugo itti diina kan e Fouta madrasa ari lanciti ko lutti ko holli wonde jogiiɗo jikorol no yawe no yenne bon ɗum no feƴi sellu ari holli wonde ko Fouta ko mooɓigo ko fof aya joni 2 millions de personnes no jaɓɓi yaaden gooto élection waɗa yen naaɓe jattama donc jaman fof faamali ɗum ɗo kamɓe yewdede tout faami donc ari ɗon joni ma waɗi ari no suta senedde koni wadde ko kono noon ɗum ɗon wona no wonno haysi ɗum ɗon moƴƴa mi jaɓi kono noon wona no wonno gerdu ni liddata ɗum ɗon a wattane yino moƴƴa senen kambugol e haala wi ngi ala nafa mo kala si ƴetti téléphone mum gonga mo sey ba Amadou wonde no ko yeeso téléphone mum ɗon no kellude ɗon no amde ɗon no waɗi kilima mum ala wattane yidde ceerɗo Allah foolingen Allah e won jokkoɓe enɗa ko weera jikke jokkede jenna hakkundeji men ya Allah on jarama assalamu aleykum assalamu aleykum kango en foɗo mi hewta ɗo mi hiwro on mi lando siɗon e jam onon kala e ɓe guureji mon ɗin mi adresse o ɗo e madame article 77 ADC NRD wonɗo dogude wonɗo ɗaɓɓude toɓɓe fiyo o nome ka CNRD joni noon si tawi ko min madame Aminata wonɗa ɗaɓɓirde toɓɓe fiyoɓe nome ka CNRD o haɗa e wakkilo min komiɗo mari komi yettoma mene min haari waaju mangu madame Aminata min haari waaju mangu ha e dande min haari conseiller ji maɗi ha e dande par ce que ko an conseil o parti ɗo ha o suspenda ko an conseil parti on ha minitanɓe IF2G bernangaɓe soka fof ha ɓe nanga ko objectif ma on non e welo ma on non ko faale ma on ko koko wowɗa ɗo tigui e o audio mo wonɗa jindinde ɗi plateforme uji ko ɗum tigui faalaɗa yo o parti waɗa ta sikku men anda awa miɗo faala ya wonu loin de notre parti s'il vous plaît pour l'amour de Dieu madame Aminata andi je suis beaucoup de respect pour toi mais on en a assez miɗo wawma wiide stop maintenant stop madame Aminata stop si tu ne stoppes pas tu ne peux pas dire que tu me connais pas tu me connais bel et bien donc haray siɗa faala ko jindina
masiɗa fala ko compara masiɗa fala ka ɗaɓɓa toɓɓe ɗum a yara e nokkugo laisse-nous en paix fami ko a mapi fi programme Dumbuya ko a mapi fi programme CNRD min mi mapaki ɗum min haajo an ala e ɗum haajo woni e mun kon kono laggina yara yeeso kono laggine hettira haqqe droitji mum bafiya ɗin e leydi men de min c'est ça ko ɗum importe la nanda sa fami madan Aminata donc haray ko ɗum mi mari komi jaabotoma yewtere nde yewtuɗa nden ɗo eɗa ƴetti audio an on hiɗa takkidiri e audio ma on hiɗa jindina a fami je vais te dire ça carrément madame Aminata si tu as répété ça va tourner mal entre toi et moi ça je te dis carrément et je t'avertissais ça c'est le dernier avertissement que je te dis merci beaucoup bon entendeur Sali au niveau de Angola Info. Donc, la Guinée appartient à tous les Guinéens. Je dis bien tous les Guinéens patriotes et sincères et équitables. Voilà. Minalde démagogue bébé. Salaki le démagogue. Taw bébé vraiment. Hibe soda conscience mabbe. Taw bébé ko be wonbe yimbe vandi ben don on minali ben don. Mais moi, je suis loin d'être. Je ne suis pas vendu, je ne suis pas démagogue. Madame Aminata Canada, je te dis carrément. Merci beaucoup. Bon entendeur Sali. Yetto oɗo kadi jindina. Ɓayɗa wa jindinde. Merci beaucoup. Oui, Ango Info ɗo ɗen on salminama. On landama sitanala. Yalla taw harawnon ɓe mon ɓen fo hiɗon e jam. Mi addanama audio ɗo ɗen ga privé an. Audio frère Labiko ɗo ka woni kon waɗugol menace ji yawra jippo piito pasari mimi lannino e fasude audio ji ɗin ka téléphone an ɗon andi audio ji frère Labiko ɗi ko kenen tun si mi hawrodiri e majji mi jentotoɗi kenen par ce que ko wolata kon fayda mara sens kono bon oɗo wari mi hawrodirali e makko goɗɗo addanilanmo ka privé mi jentitimo non Labiko iɗa andi kami woni ɗon siɗa faala argaɗen piyalan ma ɗum immina goɗɗo wara o piyanmi si tawi ɗa wawi ka accuɗa ɗon ayɓe mon ɓen hiɗon wola tun hiɗon cowo cikko onon waɗata gasata marsata awa a hollilan gorgu ma ngun ɓaray ni miɗo anduma ko holno min mi andirma sina ko holluɗalan kon a gaynata mi fillito sina ko holluɗalan kon a gaynata waɗata hunde kaari waɗata marsata gasata waɗi gasi marsi jan walike tallike ñalorma teɗɗan fof yi'i haalaji ma ɗin an laabi ko a wawari tabintinde ɗo hay fus puttere zéro nada rien siɗa arde ɗo menasalan e dental aɗa ara ɗo menasalan e dental awa ɓaari harayɗa andi kam mi woni ɗon mo ara piyalan maɗum immiɗa piyolan ɓaari haray ko ɗon doole maɗen hatti ka hollete ɗon gorko yagal vrai awa min yaalima ɗon de laabi ko min yaalima ɗon joni ɓaari haray ko argol ɗo waɗanami menace ji awa haray hollan ko wawɗa kon ko ɗum noon kadi woni ton kadi mi andinama kala ka accuɗa audio wonɗo public
audio wonɗo public si mi hawrodiri e mum mi falama wadde réaction mi waɗay net teddungal ma si miɗo faala wadde réaction e mum mi waɗay net si tawi ɗa wawilam fankinde away haray hollam haray hollam ɓari tu es très fort foro miɗo anduma no bano adama si hulata o hersay bano adama si o hulata o hersay awa holli men ko wawuɗa kon fof no suti no yiwde e kene allez bonne chance nani aray jokku ton kono kala kami yi audio ma si tawi no walanilan jentitagol mo mi jaabo to net. Merci beaucoup. Jamme kisima. Me wota nay pour Khadija Florida. Assalamu alaikum ka futa media do. De ba goddo ina futa na fi EFDG atti. Ono wonde ko mabori wi onon EFDG. Onon dudi hala. Sila dum ina ka platform do sanctiona dum. Yeddu siñu be décision ka sanctiona don be ngino lagini décision on kon wonto on anda kon be wi ka sanction wolandi ke ma do joni kon be wi ka sanction to nganda wi on non don do wadde combat do soutenu de parti on ara on anda ko sabu on parti on suspenda on anda ko sabu on parti on suspenda don on anda wargo tun jada wiya tappugo bernde mum ɗum ngara ko yeso amen ɗo kadi ko ɗon ari haaɗi o yeso amen ari haaɗi wala deuxiéme point ka wonɗa wiide ɗon ko sabu hon ɗum debbo nangira ɗum haray ko onno ko ɓeɓe yoton ko Nene Usu Diallo o nangira si tawi o nangama andi haray ko ɓa ko citoyen guinéen haray no woodi ko ɓe toñirimo ma no wodi ko bonni ko ɗin non ɗiɗi ko soit ɓe toñumo ma o bonnu goɗɗum en tout cas sa ɓe yahanimo lagine ton ko ɓa ko citoyen ko ɗum addi o nangue wonɓe nangede Amérique kam mon ton ɓen kon woni ɓe nangude on andi wonɓe wadde piiji ɗin ɓe halfit ɗon golle ɗen ka nder parti diyo yawlando ɗon ɓen ko honɗum haɗi ɓeɗa golle ko ɓe halfina kon no ko wonɓe arde critique ma wowla ko honɗum saria on wi kon ko ɓen no wonɗon arde catto e mum asikay ko minen ƴetti décision on ay goto ƴetta décision ɗo IFDG sanctionné IFDG ko golle mum sanctionné ɗum IFDG ko jikku mum sanctionné ɗum wala si ɓe innima ka juma ko a watto kaftane si yaha a ɓortike ha onno a waɗi onno kilot ma desuun tun a yehi ɓe wi a natta ɗum ande aray na ɓe ka juulirde felata aray ko a waɗi wala politique o no woodi condition ji posaɗi no wirɗon noon ka IFDG ko saria ɓe yaltin ɗon ɓen ko saria ma yaltinaɓe nder ton ɓen ko saria ɓe yaltinira ɗum wonnema kala ina gonga ɗo kadi haray sanctionnaɓe si IFDG sanctionnama ko saria sanctionné min na noon onon ɗon jaɓiɓa ko ono miyata no wiya jaɓa saria andi ko lagine tu yiyata goɗɗo no daro yettoma kanko o reconnaît sa constitution leydi o yettoma ko ton o woni o yettoma o reconnaît sa saria leydi ko nder ton o woni jon noon on yehi aka ka hunduko tun ari haaɗi. Merci beaucoup. Khadija ɓacce ɓuttinono men fi Trump modi Trump ko ɗum wa yo détruise Trump ko wawi ko détruise de ko nationalité ka ɗum kaka monto ana fi o itta yimɓe ɓen ko bani adama goɗɗo wawa wayelde ɗum ɗon goɗɗo wawa wayelde jama on ko bani adama wala mawɗo wonɗo e ɗanade conférence ji ko ono ɗe yetade men no ko kanko laami adna on
kanko laami patati patata on anda sino wodi ko ronki goɗɗo si jama o ronkimo nayewu ngu ronkatamo si nayewu ngu ronkimo mayde ronkatamo ɗum noon ɗo faalaɗo o pata pata no to waɗa ko faala ala a jeɓutinanon men fi Trump a jeɓutinanen men fi Trump ɗon suteni dictateur ɓe fiɗon jooɗi ka maɓɓe suteni de dictateur fiɗon jooɗi ka maɓɓe iɗon jooɗi ɗo iɗon aybina ka mon aybina laamiɓe ka mon ɗo wawi yeɓɓindirde on Donald Trump kuuɗe mum ko woni e lancoyde aduna e ko woni e feƴƴude lagine ɗo wawi yeɓɓindirde on wiyaɗo ko apprentijo gaynɗo apprentijo e maître jo golluɗo ɓuri heɓuɗo expérience ɓuri 120 ans ɓuri 200 ans de démocratie modi merci beaucoup Museba lang andi fi ko honɗum lang andi ko honɗum signifie suspension de un parti landi ko ɗum signifie kono ɗon andi wona wonduɗo e sariya tigi suspandi parti on menen ko ɗon men salori lang andi tigiri si parti suspendama qu'est-ce que cela signifie monsieur Ba mais min mi jaɓanta mo wonda e sariya o joɗɗina sariya e hoore am voilà meɗen andi tigi meɗen faami ko woni ton onon ɗo débat mon on fof est ce que ñalande no weta haran wowlali fi IFDG hara on sabotali IFDG nde ñalande wetanta on goy ɗon andi hay menen ɓeɓe IFDG ɗo wonde meɗen ara ɗo waɗa débat ji juutuɗi et puis le débat aussi très important hara me wowlali hay fi IFDG mais onon so ngittiray koƴe ko UFD son hirtoto son soƴƴiray ko ɗum son hirtoray ko ɗum onon kadi waɗe doy ɗaɓɓo goɗɗum go ko geron accon sabotage tawi bete on wallitotako IFDG ɓay min on ɗo miɗo jeeji on fof yo ar faabo ɗon yo ar wallito ɗon ko aron wonen nokku ngotu min ko ɗum mi tori on ɗo are wonen nokku ngotu ndarolle sen tambino parti on hakkunde e Allah o yanatano o yanatago o yanaligo o yanatali kadi aduna sen tambi ke ɗo joni parti IFDG on min ko ɗum mi yamiri on joni ƴette droit ji mon ɗin aron men invite on menen kadi ka IFDG nani Museba yemi yeeɗo Belgique ko mi naɓa yon ka réunion ji Salla jaɓi yawon kadi présente ɗon ton kadi wallino jungo ngon kadi wondo wondema yiɗon ton on lutta e nder ton point barre ko ɗum won nder ton déjà oye audio jonaɗe waɗede ɗo ɗin fof ko IFDG me woni e jabaɗe ko wona wolede ɗo kon fof fi concernant IFDG ko yimɓe IFDG ɓe me woni e jabaɗe ko soit on addu publication ma on addu document ma on attaque laamiɓe ɓen ɓe andintini on ko ɗum jokkuno ɗo voilà si tawi no goɗɗo sanctionne goɗɗo laamike e leydi on wi onon on reconnaissa ko laami ko o sanctionne o keni yeyi noon Alaji Sellu o ƴettu décret Alaji Sellu kadi o ƴettu ministére mum d' administration du territoire o sanctionna kan kadi CNRD ka wiye Alaji Sellu yo ƴettu décret o nooma ministére ji makko ɗin o yaltina territoire IFDG on onon kadi sanction on ɓeya no illa ko ina ɗum fewɗo kamɓe laami lagine de non naafino wela goɗɗo ma no metta goɗɗo kono kamɓe laami merci beaucoup ene Museba Mr Belgium o yi noon hanki wonɗo ɗon la présidente wonɗo ɗon on fewon ɗo la présidente o yi ko woli kon hanki ka ko ɗum waɗi ukkoɗen e piiji men nin selen affaire Amérique ɗo ɓen yimɓe ɓe anda en ɓe andata en ɓe falaka en andude ɓen c'est le plus raciste a acce kadi mi haalna on ɗo o yi o faux blanc les faux blancs c'est le plus raciste sur terre min kadi mi ñawli on ka ɗo mi alani on ka ɗo hande un blanc tu peux dealer avec parce que c'est des gens qui connaissent droit de l'homme qui connaissent intérêt du monde quoi ils sont bien mais au faux blanc konko woloton ɗon
wana koko ɓadi Amérique ɗo fo bulamɓe ɓen hakkude Allah c'est le plus raciste sur terre. Et puis aron ɗon kadi e innugol si hara debbo on nanga on nani debbo on kina pa museba filmama radio wowli télévision wowli la femme a été enlevée chez elle avec les gens avec les cagoules. Si tawi ko nangugol goɗɗo museba ha hande mo kagul yehi Belgique ɗon yehi areti ɗon goɗɗo yi ha hande goɗɗo no naati ɗon e galle goɗɗo avec des kagul no nangoyi yimɓe inna ko nangugol nangowo goɗɗo a winda so tawi hara ko pays de droit wonɗen hara ko sariya on woni ton hara ko fi sariya wonɗen ina wawi yahude inna ok windanamo lettre de convocation so arali noon immina noon police ou gendarme yaha noon nangoyamo nangamo kadi hara na kagul ɓe watti enen fof ine gandi ɗum ɗon ka taw buumo yimɓe ɓe hande ko ɗum ɗo min woni welatalan ya nangamo inna ɓay men convoquima madame avec la lettre aussi de convocation inna hino ɗo copie on menen men addanima lettre de convocation recommandé a yahali joni menen men aranima parce que tout ça là wonani goɗɗo un pays de droit ne agit pas comme la Guinée. Vous aussi vous savez qu'il n'y a pas de loi en Guinée. La Guinée actuellement c'est hors la loi. Acce museba ɓay ɗon waɗi droit ɗon innanmiɗo si onanga museba onon kadi acce ɗon acce hulgol nder reedu pandi nani ene Khadija ɓe ICE aux États-Unis là-bas ɓen ɓe wonno e wiide ɗon ICE police de l'immigration ɓen nan kaguleɓe noon ɓe ala retude yimɓe ils sont cagoulés jonno ko mbo laamiɓen kaguleɓe yehi landitoyo ɗo laamiɓe ɓaɗo mari avocat ɓe parti o no mari organe structure ji no mari vice président no mari premier vice président no mari secrétaire général no mari chargé de relations extérieures ɗo mari façon poste ji ɗin fof ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen jama o yiya. Merci beaucoup. Monsieur Ba kala mo ICE nangi foppu nandi ko on to ɓe naɓa o hande hande on nanali ha hande hari ICE no nangi goɗɗo himo mutinama himo wara ɗon andi ko aden goto ɓe felli kadi gila ɗum oɗuma propagande fof et puis on orin on mo ɓe felli ɗon wo hari mo jogui finkari ka nder oto makko ok hande mo en nder ɗon so ɓadinoɓe kankadi o fellay no ɓay ɗon andi Amérique ɗo fof fellay. Donc c'est différent, faut pas comparer les choses museba. Ay ko wadi simini sariyaji mon faut ko sengo woto ngo yari. Ko sariya tura wonya boyla. Wona sariya duma de jogi don. Ko sariya fi onon hore mon tum onon don. O andi onon men andi ka hikki don do wallahi on jarama. Museba Mr. Belgium mo yinon hanki wondo don la présidente wondo don on fe ondo la présidente ene Khadija Museba kala mo ICE nangi foppu nandi konto Khadija assalamu alaikum andi onon ko woni problème mon on jimedi ke audio ji moddi idon jodi do idon tindina laamu ko non gollirta on laamaki on wona ka assemblée o windata sharia on ɓe tawɗon ka sariya winda ɓe tawon ɗon ka sariyaji ɗi windete ton on wi onon on sokka juuɗe ɓe représentant o sariya windaɗo o wi on o reconnaissa hiɗon jooɗi ka ɓaawa téléphone mon ɗo wiya non police ɓe si yahanayi goɗɗo ko ɓe naɓama convocation ko ɓe waɗini onon tigi ɗo wi ɗo hari jidiraɓe no suuɗi ka maɓɓe ɓe ala ka maɓɓe audioji ɗin ko ɗo wona wiyede on mo suuɗi ka makko ko on to ɓe naɓantama convocation konto ɓe naɓantama convocation konto ɓe naɓantama convocation ka ɗon andi ko ɗum o bonni ɗon andi ko mbotoñima ko ɗum o bonni andi ko ni alaji sellu convoquira fi air Guinée ƴettuɗon ɗum ɗo ronduɗo wattuɗon parti IFDG o waɗɗon doloke wattuɗon parti o nanguɗon e jindugol or convocation alaji sellu fi air Guinée. Ça n'a rien à voir avec l'IFDG. Ko convoqué fi air Guinée, ɗum ari o tawa ka IFDG. O tawa ka IFDG. Et pourtant ka Occident ka wonɗon ga ka wonɗon e wiide ɗo jonude exemple ga
menen ɗo politicien jo si convocama o démissionna ka parti makko o yaha o noto yo convocation ma o yaha o noto yo convocation o si ɓe naɓimo saria o démissionna ka parti ha tuma o gayndi affaire saria makko onon no o ƴetta go parti o waɗa dolokere watto jooɗo yigo no mi justice on o nunɗa justice on e illégal minen min nottako ɗum mi respectata ɗum yiye ka yaltoyta. Merci beaucoup. Ene Khadija Florida o debbo mo ɓe felli ɗo ka nder oto mum 3 balles o debbo mo ɓe felli 3 balles ɗo ko ngino to ngayno jogi finkaye mo ka nder oto makko ene ko États-Unis wonɗon yeɓɓindirde e lagini ƴette moyenji ɗi États-Unis mari ɗi jonnon ɗi lagini ndaron si lagine ɓurata États-Unis 10 fois kaɓe wonɗo combien d'années démocratie no États-Unis plus de 200 ans plus de 2 siècles États-Unis no Amérique démocratie no Amérique ɓen no wonɗo ngadde ɓindira e lagini lagini kadi nangaɗo ono anda kombo nangi ono mba nanguɓe ɓen on susta landitade ɓen donc ɗum woni probléme o si goɗɗo nangama lagini ko landoto ɗon ko laamiɗo gendarmerie on laamiɗo police on le ministre de la sécurité et ministre de justice o ɓen ɗon landete contre ɓen no yawɗo landoyɗo hay goto mo beno jooɗi ka ɓaawo téléphone mum no yetto men non ko nangira ko ɓa ko militant jo IFDG ko engagé jo himo waɗini e ni au lieu de o yawinno citoyen jo no nanga mbeɗe humpa ande ko ɗum nangimo nonono ko ƴettugo doloki politique repamo doloki politique hara wowlede tumo beyna ƴeeno men ala battade par ce que andi ɗo ko fi parti wona e wowlede min anda ko non nder ɗon joni onon ka parti o watta goɗɗum on accata jamago waɗa goɗɗum yiɗon julorde situation ɓeya kaɓe soki ɗon kaɓe mutina ɗon ɗo julorde ɓe ɗon ɗo yalti ɗo ɗo yetto men non goɓe nangama ɓe anda on to ɓe woni on ɗon andi kombo nangi ɓe ka on ari on décrivani yimɓe ɓen otoje ɗen on décrivani yimɓe ɓen militaire ɓe arɓe ɓen ma gendarme ɓe arɓe ɓen ɗum fof ko onon mi woni e nanirde ɗum no fof yiɗon andi kono ko hombo landoyte on to ɓe woni ɗum ɗon on anda joni ara ɗo nafa ko wiyaton men ɗo parti mon on no organisé IFDG organisé on to on organisation woni merci beaucoup. Museba telema ɗon on andi ɗo on joni en waɗay tun haray ko sana ko yagal wonɗen en tant que une personne existante si tawi yiɗa faalamo yahude en tant que citoyen de pays cette femme est très connue dans ce pays là c'est une femme très transparente ɗa wawi wadde awa ka radio innane kaarijo min porti plainte hoore ma meɗen ɗaɓɓitudema waɗa ka radio waɗa ka télévision waɗa ka réseaux sociaux ji comme genre plateforme Facebook ko ɗum waɗira ana ɓaɗi goɗɗo convocation himo suuɗi a yi alimo soit disant entre guillemets museba meɗa wawi innude joni ɓay men haray men ɗaɓɓitima men yi alimo madame maintenant nous voilà ici on a porté plainte contre toi mais on ne sait pas où amener cette plainte là donc on te cherche on te demande de te rendre dans tel bureau dans tel office tel police ou bien tel gendarmerie ka museba onon kadi acce ɗum fi yalla acce wona pay koye wonɗon e yewtudude kadi nani voilà. Khadija andi ko ɗum noon nomima yewde andi ɗon haɓɓiti ko onon digganta onno saria on honno gollirta saria leydi laginde ndi yananayo ɓe arɓe waɗa communiqué ka radio wondema goɗɗo no convoca ɗum on nanta ɗum adna on nanta ɗum ko waɗa ɗo wanted quelqu'un qui est recherché ko on ɓe yaltita ka télé ɓe holla ɗum kadi haray ɓe yehi kala ka ɓe andi on tigi no woni ɓe tawalmo ton ɓe landike kala anduɗo fi makko wi anda ko ɗum woni recherché ɗum sike on wata tindinde laamiɓe sariyaji ɗin ko honno ɓe gollirta
les officiers de police judiciaire be mari procédure di mabbe din be mari ko sari ya ce qu'on appelle le code de procédure pénale koko windi nder ton ko dum do ne siwude kono onon koko fallo ko wonno ne wolde idon sika ko association non ka don sika ko jokere nan don sika convocation justice ko argo ya no men jeji ma accio ara bara ida anda e andi anon ko on doa ka noddede nemede nodda on ara ko hore teddungal ina o ministre ina o député wion be suba ino be noddirtamo onon perte dum merci beaucoup kadi ya Florida goɗɗo no doginde oto haysi mo jogi finkari haysi mo jogi c'est son droit haysi mo mari ko on contrôle est-ce qu'elle a le droit d'avoir ce fusil est-ce que mo jogi d'autorisation ko ɗum da arrêté na joga go finkari ka nder oto na ɗum ɗo woni probléme o non ko ɓe fellirimo ko parce que vous avez des policiers qui sont des brutes. Voilà, vous avez des policiers qui sont des brutes. Vous avez des policiers qui sont des vrais criminels. Voilà, argo tira goɗɗo 3 balles nder automako. Aro yeddo men non parce que mo jogi finkari. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que on debbo ko entraîné do fiongo militaire ka ko on militaire jod so anno o fella pineje auto angal bete auto angal darowal ma o fella motero acca fellugo debbo 3 balles. Ça, c'est un criminel. Voilà. C'est un criminel. So, on a dit non, c'est pas possible. Quand la conférence à l'Amérique, nous non Navy, nous c'est normal. La Guinée, quand on non, nous c'est pas possible. Goto si warama Amérique. So warama la Guinée, faut mungo wonki ita. Nous c'est pas normal. Goto si nangama no nangira o Amérique. Goɗɗo sinangama no nangira o lagine ɗum ɗon fof ko séria viola ko aden on dola ɗum ɗon fof c'est pas normal. Merci beaucoup. Non kadija famali ko no mi wi laami ɓe yalta wiya ɓe majji kono woni yude ɓe majji laami ɓen kamɓe ɓen ɗon ɓe majjanaɓe onon tigiri wi ko police yehi nangi ɓe ko gendarme yehi nangi oya walla andi kon woni probléme on. Si goɗɗo wowli ɗo sikkon ko nanga ko yimɓe woni supportude non ina ɗum ko woni ina preuve ala wonde makko civil ɓe yehi nangimo siko gendarme ma police yehi nangimo ko landete ko honɗum o waɗi o bonnu goɗɗum kaɓe toñumo kono argo daro yeto ma no police doit ka mara droit yago nanga goɗɗo ɗum aray koye leydi on ndu wonɗon yon gendarme jo mara droit yago nanga citoyen jo ɗum aray koye leydi on ndu wonɗon aray na e leydi saria wonɗon aray onon ko anni onon adi ay créé o république mon feere yan waɗon république de l'IFDG aray ko ɗon ɓurta o nafude walla si police e gendarme mara droit nangugo goɗɗo aray ko homɓe mari droit nangugon aray ko homɓe. Merci beaucoup. Menen men innaame ɗen ɓuri fof wonde lasilimaame ɗen ɓuri fof kono do menen do meɗen faala ɓuttu men wuura ngurdan tagaɗo ko ɗum waɗi si min tigiri o jooɗiɗo ɗo miɗo tawa e innuɓe yo fuuta hettu yo pullo on yo hettu e fuuta jalon ɗum noon menen men inna fii woɓɓe gon ton haranaɓe fulɓe menen ko kala fuutankejo men inni kala fuutankejo min inna fi konko wolto lagine ɗo andi onon ko onon wolata affaire maccuɗo ɗo korɗo ɗo ɗum kaka mon menen Sénégal do menen min anda ɗin piiji min a ñande go mi natno ɗo TikTok mi woli haala jaka woletake min mi anda hay ko mi woli ɓa ko Facebook mi nani yimɓe buy arananno on tuma donc menen si min inni indépendance Fouta Djallon ko he on veut la paix on veut vivre comme l'être normal hara wona vivre comme un animal hara no jogi kadi kuuɗe animal par ce que sa naari hande o pankare ko woni lagine ɗo immagol yahana guinéenjo kala guinéenjo innuɗo mi tawtama anda yahande mo et pourtant sa wowli kadi ɓe compara kadi wano Amérique e lagine subhanallah ka comparal ɗon Amérique e Belgique ka wonɗa ɗon hiɗa wawi comparude Amérique e lagine ñan on peut même comparer lagine hay e Sierra Leone les gens là même sont plus avancés que lagine
si menen si pullo futa noon immi ke inni haali pular andi menen ɓeya ko ɗum jannunomen ɓe mawɓe feƴƴimɓe wonnoɓe e ɗuma on mi yeggitay tun inde maɓɓe ɓe inni wota men innu pullo futa to yomi innu haali pular menen ko men inni menen haali pular menen faala hettude futa diallo men wona indépendant parce que on veut vivre comme les hommes quoi menen o gurdan kulli men faalaka ɗum hande kadi gurdan dictature men faalaka ɗum hande kadi ko ɗon noon andirton onon on majji on bernama par ce que si alagi sellu laamino lagine hakkudan e Allah mi innuma hay kawte men ɗen sous région ji woni takko men ɗin foppo ƴettayno ɗon e copiotono ɗon e makko tellement que ça aurait être bon kono enen ɗen jooɗi ɗo e haalu e haasodirgol enen ga ko ɗum waɗi laami arɗo lagine ɗo faala bernude lagine fop ƴetta kala ko faala yalta o a jaaka par ce que mo reeni enen tigi en fotta sina ɗum pullo fuuta ba haali pular pullo fuuta ba fof ko pullo fuuta par ce que pullo fuuta ko lagine ton ko fuuta ton jooɗiɗa ha hande modi sori aral ɗo mi sikki dey ɓe précise ɓe inni wo ɗuma haray ko woni ɓe formulaire haray haala maɓɓe kan ɗo annon mi e modi sori naafi ko juuri e sukkar woni hakkunde amen kono minni kadi gonga on min ko gonga on mi wonani haray modi sori formulaire haara kan haray ɓe wowli tum ɓe inni pullo fuuta mais modi est ce que modi sori ari ɗo mention on inni jallunke ma ɗum e ɗum ɓe wolal ɗum ɗon ka ɓe wolal ɗum ko ɓe inni pullo fuuta joni noon mon frère ɗa hande ko fuuta hoɗuɗa ka haali pular si tawi wondema hiɗa manditi moƴƴa ko wonɗa e wolde comme mon frère hiɗa wawi tun inde ok ko menen haali pular fo haalna yomin heɓu hakkille min moƴƴina e saare amen nde leydi amen par ce que an ka wonɗa ɗon ka a inni ka fuutajo si innama pullo fuuta andi an kadi hiɗa tawa nder ton sena ara ka ŋitti hoorema nder ton ɗo yawn arde ɗo innon menen jalunkaɓen ko ɗum ɗo menen simen joɗɗini oɗo menen simen darni oɗo ɗum fof ko haala paykoye ni ɗum naɓata africain jon yeeso enen ɗo fof enen en luttay tun e ɗi haala hoy kewkoye haala hoy la'ifoy ha adna on lanna enen en avancata 2026 enen en avancata wow onon kadi heɓen hakkille lagine hiɗon komiɗi trop guinéeɓe gono ton hakkunde Allah vous êtes le plus retardé dans le monde les Guinéens certains parmi vous onon kadi sange seeɗa menen ko doole ɗen dey wori men haajaka eɗen hakkille ɗo menen ko Amérique de wallahi fewndo o ɗuma vidéo tokas addano ɗo ɗum noon on wola ko ɗum fo jooɗi ɗo e sabotugol Amérique ndar drogue les gens qui se croient trop parfait ndar drogue men haɓɓay fop kala innaɗo ɗo ko président ukkiɗo e affaire cocaïne men nangay fop men mara haɓɓiramo a dowru kadi ŋaññinamo ŋañƴi adda donc ayi Guinéen no yurmi Guinéen wolata fi muɗum wolata fi programme muɗum ko ɓay tungi ɓe andi do debbo wonɗo Amérique no ka nder plateforme ɓe ara ɓe wola fi américain moi je suis pas américaine je suis pas américaine ko tampere ɓillare angal hakkil ko woni lagina kon doginimmi ka leydi an addi joɗɗini Amérique wona américaine de menen meɗen reconnaissé a yaali hay américain ɓe heɓaɓe ɗo tande siècle ɓen ko innata kon I am African American o ganda ɗum Kadija abo mi ɗaɓɓita vidéo mi artirani e jeune jo wattiɗo chemise bleu wonɗo ka nder cour ton kon wi ko na anda wiide pick-up bleu oya ko pick-up blanche wi pick-up daneje walla wo ko gendarme ɓe kon ko wowli ka abimilas mi yita vidéo mi artirani andi onon min mi ronko famde oɗo mari version ji ɓuuri temedere joni no yahe avocat jo mon on mbala waɗi maître Diallo no laƴini iɓe fonctionne de ilande yahe avocat on addana en version laaɓuɗo immini avocat o yo addana en version laaɓuɗo merci beaucoup I am African and American ko ɗum nanirta hay ɓe arɓe ɗo le temps depuis des décennies gila adna on dawi ha hande ɓe noddali hoore maɓɓe ɗo américain 100% ko ɓe inta ko américain africain d'abord américain ko ɗum ɓe innata ay goto yetake min nami américain de walline ɓernde mon nden nan walline ɓernde mon nden dok min komi haali ko fi saria mi haali saria noon ala lagine miɗo wolde ɗo museba no yirtitirde adnallam fo ɓaawo ayi ɗo si tawi wondema o inni ko police nangimo museba koni an kadi accu wona tagaɗo baba mon frère
Il faut changer cette attitude là. Hakunda ngi alla dun do moja. Antigiri da andi. La femme a été kidnappée, tu n'oses pas le dire. Ou bien tu veux rentrer en Guinée. Il faut rentrer, laisser les gens tranquilles. Ah, rentre en Guinée. Disons-nous la vérité. Parce que andi do, on do wonde CNRD o wolantabe gonga. Aussi fa dun do. Sina dum, si tu ma wa CNRD, halambe ko nafata be kon. Parce que CNRD, mais on n'est pas contre eux. Hein. On est contre ce qu'ils font, l'injustice là. On andi. C'est la maman de Dumbuya, mais il faut men kella ni modo. Comme men wori ngadi mo kellande. Ka. Donc onon andi goddo wala fi goddo naton e fi henji. Menen hen alaton. Ono koko on de wolde do museba dum do ala hore koyde. Si police yehi nangi goddo koko wala ko nge Facebook e dum fo onon on nal dum museba do ngara do yeto mi yiltira men bawre kadi. Nyalle jamma c'est pas américain berne mon buttu. Donc fi stay ko fi an wolde ton Amerique haray walline berne monde. Moi je parle pas d'Amérique parce que min nami américain. Min wo nami américain. So nganduna hande suwa on le plus cher on jotano ko dai wola non lam fi America kunda nge Allah men yare yeso quoi African and American ko dun